ba botsolotsweng ba dumela fa puso e tshwanetse ya netefatsa fa mongwe le mongwe a bona botsogo bo bo lolameng. Dipatlisiso di kaile gape fa go na le dipharologanyo tse dintsi thata mo go tliseng ditlamelo tsa botsogo mo metseng selegae fa go tshwantshangwa le ditoropo, mme ebile batho ba itsholelo e kwa tlase e le bone ba ba leng ka fa mosing. Ke nagano le Professor Mogopodi Lekorwe, mongwe wa ba neng ba dira dipatlisiso tsa Afrobarometer gore thusa go tlhalosetsa ka pego e le maduo a yone. Professor, ra go dumedisa ebile ra go amogela mo Botswana tonight. A lebogamo. Erra. Di dirile dipatlisiso le itebagantse le tsa botsogo kgotsa ha re simolola re bua ka tsone dipalopalo tse re santseng re tswang go dinakolaga gongwe re buang gore dipatlisiso tse re no re di dira re go tlhole keng maikelelo magolo e leng. Emma ja leboga mma ke simolola ka go tlhalosa gore tota rona re bomang re Afrobarometer mme re le kokola batho ba ba dirang dipatlisiso mme ra ana mo mahatsheng a Afrika le mantsi rona re le phata lengwe le le mo Botswana re le bathatela dithuto ko university ya Botswana. Jaanong dipatlisiso tsa rona tsena di sala di simolotse go tloga ka 1999 ga se jaanong mme every 2-3 years re dira dipatlisiso tsa mohutayo. Jaanong mo ngwageng o hitileng ga re tla go tsena mo round 10 ya dipatlisiso tsa rona re ne ra nna hatshe le ba re dira le bone ka gore nako le nako ra ipotsa gore ke dikgang tsa morututa tse maAfrika ba tlhokang go bua ka tsone mme tsa botsogo e ne ya nna dingwe tsa tse tshwantseng gore re di lebalebe. Jaanong ra tsenya dipotso tse di buang ka tsa botsogo mo dipatlisisong tsa rona. Re bua ka tsa botsogo kgotsa gongwe motho a ka botsa gone gore dipatlisiso tse le maduo a lona a tla mo pakeng e leng gore ra itse gore re mo pusong e ntšha mme ebile puso e ntšha e ne e bua ka National Health Insurance gore a dilo tse pedi tse di tla di amana kana ke ka puo e seng re reng it's just a pure coincidence. Ma ga gona ka ha re ka reng puso e ntšha e ntse le ditlhotlheletso mo re se dira ka gore re sala re di dirile dipatlisiso tsa rona ka July mo go rang gore go ipaakanyetsa go dira dipatlisiso go sala go simolotse before July. Jaanong ke coincidence ya ka ga o bua mme ebile ke tsaya gore puso e ntšha e ka itumelela se ka gore e bua sone tota ba se bua mo nakong ya gompieno. Jaanong ba tla itebaganya le tsone dikgwetlho tse. Mme jaanong mo nakong ya gompieno re bua ka tsone dipalopalo tse re di beileng ga gore 78% ba re ba dumelana gore go nne le universal health care gore mo dipalo tsotlhe tsa ba leng gore le buile le bone ba re nnyaa go tshwanetse gore go nna jalo go na le ba supang gore bone ga bana medical aid kgotsa ga bana gone gore ba ka accessa tsone ditlamelo tsa botsogo through medical aid ka gore ba na le tlhoko la madi re bua ka 80%. Go tsapela gore re kgone go tlhaloganya gore 80% o re bua ka eng re ne re tsere batho palo gotlhe ya batho ba leng gore ne re bua le bone re ba botsolotsa ke palo gotlhe ya batho ba kae le gone gongwe motho a ka re ne re dirisa what type of methodology gore re goroge mo dipatlisisong tse di tsa go nna jaana. Ke a leboga mma ke potso e maleba batho ba tshwanetse ba tlhaloganye gore re kopane jang le batho ba re buile le bone. Re tsaya mo re go bitsang a sample ya batho ba le 1200 mo palo batho yotlhe ya Botswana ba ka nna about 2.5-2.6 million mme yone palo e re tsang yena ra be re tsaya e le ye emetseng batho botlhe ba ba ka botswang. Ga re batla go tlhaloganya dipatlisiso tsa mohutao ga di tshwane le palo ya batho mo re ka reng a census o tsaya palo e o tsang gore e tla emela ba o ka ba botsolotsang ka gore mohuta o re o dirisang o supa gore ga se gore o tshwanetse gore o tseye batho botlhe ba lehatse o ba botse ka gore jaaka ga gongwe re atle re fe sekai gore le ga wa apaya supu le ga wa apaya ko losong le ga e ka tswa le pizza e tona gore o utlwelele gore a letswai le utlwetse ga o nwe supu yotlhe o bo re ne ke taste letswai o tsaya hela ka loswana o bo o dumela gore go utlwetse le rona mo batho ba re ba botsang re botsa palo e re tsang gore ya be emetse bone bao ba ne re ka ba botsa. It's a national representative sample ya 1.2 mo mahatsheng a mangwe a dipalopalo tsa bone di leng go godimo mo Africa ba tsaya 2400. Go na le sengwe se leng gore a ha ke lebile mokwalo leng gore no lo ntshitseng ka reng kgotsa news release ha go tlhalosang gone gore jalo gore
bontsi ja batho ba ne ba supa yalo gore government should ensure that all citizens have access to adequate health care even if that means raising taxes. Ke quote mo mokwalong o lo neng lo ntshitse gore batho ba buang ba bone ba 1.2 ba re buang ka bone ba a re mo semong sa gone go tlhaloganya maybe gongwe demographic ya bone gore re tla re mmiki sone se ba reng ya o ka tsa le kgetho hela jaaka o batla gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go nna le universal access. Mma ke tlhalose gore mohuta o re dirisang wa go ya go bathong ba re bua le bone ra ba nopola ga re tsena ko metseng ko re yang teng a ke metse setoropo a ke metse selegae ra nopola hela re be re batla lehelo ra bo re tsamaya ka ha re tla beng re kaetswe ka teng kana re kaetse bone ba ba re thusang ba re ka reng ke di-research assistants go nopola ene o batla be ba mmotsa ha gongwe o ka nopola motho o sa berekeng ha gongwe o ka nopola motho yo o berekang yo o duela lekgetho go laola hela mo goreng seemo sa gagwe sa pereko se ha kae jaanong mo dipatlisisong tsa rona go na le gona ga re ka itseng sentle gore a batho bone ba boneng ba bua jalo a ke batho ba berekang ga ba bereka ba ne ba ka gore ba amogela madi a kae jaanong mo nakong ya gompieno ga ja tshola dipalopalo tseo mme ka gore re na le information yotlhela ya teng ga batho ba batla go itse gore bone batho ba ke bomang re ka tsaya le thutego ya bone le maemo a bone gore ke batho ba tlhokang ke dipalo tse e leng gore mo tsotlhe tse re na le tsone re ka di supa go tsa gongwe motho a ka batla gone go itse gore ntle le yone kgang ya gore gongwe ga gona letseno le le rileng le le dirang gore batho ba seka ba nna le medical aid ntle le kgang ya letseno mabaka mangwe a e leng gore a teng gongwe la hitlheletse kana la lemogile mo dipatlisisong tsa rona tse di dirang gore batho ba seka ba nna le medical aid ka jalo ba seka ba kgona go bona tsone ditlamelo tsa botsogo e nnileng mma ke tlhalosa jaana gore ga re tsamaya re botsotsa selo sa ntlha se le tshwanetse re se lemoge ke gore re ne re botsa batho nngwe ya dipotso ne e le gore ga lo lebile a lo ka re bolelela mathata a la bonang a letsang gore puso e tshwanetse itebaganye le yone mme number one problem e batho ba ne ba e bua ne le tlhoka la ditiro ke yone ya ntlha e ne batho ba supa 59% ya batho ba ne ba supa gore le tlhoka la ditiro ke yone kono mme ya bobedi ya nna tsona tsa botsogo ka 29%, ya boraro ya nna crime and security ka 20%, ya bone ya nna le tlhoko poverty kana destitution ka 14%. mme jaanong ka gore mo lekoko ya gompieno re itebagantse le tsa health ke one maduo a re antshang a supang gore go na le bothata mme mo bone batho ba neng ba bua gore tsa botsogo ke yone kono tota e ba tsang gore puso e tshwanetse gore itebaganye le yone re ne ra ya mo go bone yaanong bone bana ga re ba nopola ba le nosi re ba botsa mathata ba ka tswang bana lone nngwe ya tse ba na le tsona ke gore ba re ba ke gore mo go bone ba neng ba go ditleliniking tse leng tsa mmuso kana dipatele tse ditona 66% ya bone ba ne ba rialo ba re ba ne ba go sepatele ga 34% e re nyaga ise ke ba go dipatele mme ga re ba botsa gore mathata ba kopane le one ke ahe 55% e ne e supa gore ne le tlhoko la melemo kana dithuso tsa melemo yaanong mathata a mangwe a leng teng ke gona gore ba re mela e melele ga ba le go dipateleng 87% ba rialo 83% ya re le tlhoko la melemo 73% ya re le tlhoko la babereki ha 60% e ne supa gore di ka goela di-facility tsone tseo tse bone ba le go tsone ke one mathata a bone jaanong re simolola gonega re totomela yaanong mo goreng tota mathata ke eng jaanong re be re tla go hitlha ko gone goreng tota se ba se bonang mo goreng go tlhoka medical cover kana medical aid ke gona ga re tla tsena mo dipalong tsone tseo go tsa motho a ka batla gone go itse gore gone mme mo dipatlisisong tsa rona le ga ke itse gore a dipatlisiso ga gongwe they are confined le lebile tota dipotso tse e leng gore le batla go di araba gore gone mme a bothata ke medical aid kana bothata ke gone gore jaaka o nangkola ditlamelo tsa puso tsa public health ke tsone tse e leng gore go na le bothata ga di ka baakanyega kgotsa letlhoko la medical aid ga se bothata ke dumelana le wena mo nakong ya gompieno re santse re sa arabe the why part ka gore batho ba ne re ba botsa re ne re sa ba botse gore ke mabaka ahe but we can only suppose go akanyetsa gona gore ke eng mme bone ba ne ba supa gore medical aid re ba botsa gore a ba na le yone kana ga ba na yone jaanong ga ntse re di tlhotlha
ke gona re ka yang mo goreng tota mabaka go lebega e le eng mme hela jaaka ke bua mathata bona ba neng ba supa gore lack of medical long queues lack of medicines go supa gona gore public health system helo ka boyone it's a bit of a problem jana ga o ka nniwa ha hatse go ka ba ka ngwa ga itlhela gore go bohelong gongwe ga go tlhoka le medical aid gongwe re ka bua ka sone se go buang ka sone se go te universal health coverage e leng gore mebuso ka bontsi le yone puso in China e bua ka gona gore e tsamaela go gona go gore ya go nna le universal health coverage go tsapotso ya no mo nakong ya gompieno ke gore le dirile dipatlisiso nankola dikgang tsa botlhokwa ha tse leng gore a le di hitletse mo go tsone dipatlisiso tsa lona gore go yempele ha re bua ka either changing or advocating for policy changes, for legislation and le berekisana jang yanong le dipuso ka gore ga sa ntlha le dira jana ke tiro ya lona go dira dipatlisiso gore gone mme ha le sona le dira dipatlisiso tse le bereka jang le bana le ba tsa karolo ba bangwe kana bana le sabe ba bangwe ka tswana in the private sector kana puso gone go netefatsa gore dikgang tse di goroga mo ditafoleng le mo matsogong a maleba gore go nne le diphetogo maikelo a rona le keletso ya rona ke gore mapolotiki a rona le dipuso tse tlabeng di le mo setilong ka nako eo ba dumele mo goreng maduo a dipatlisiso kona ka ba thusang gore ba diragatse melao mo go teng evidence based policy making re dumela gore ga re tla ka maduo a ntse jana e tshwantse nne kgatlhego ya bone ya gore jaanong Batswana kana ga go bui rona ra batlisisa re be re ba mompapaneng re kitse jaanong re sologela gore bone jaanong ba tla bona gore maduo ke a jaanong kgato ba tsaya ehe mme le rona re ntse re ba engage hela se sengwe mo lampelo ke gore re na le maitemogelo a gore ha gongwe mo lehatsheng la rona ga ba tseya dipatlisiso ha gongwe tse di dirwang ke beng gae gongwe ba dumela mo goreng ga go ka tla mongwe a tla bua mme kana tse ke tsona tsa Batswana tota tse re dumelang gore puso e tseneng gompieno e ntšha ba itse mosola ba dipatlisiso tsa mohuta one jaanong go tloga ha ke bone ba tshwantseng gore ba tseye kgato ya gore what more can they gather from this information ka gore mo ke baseline information go santse go na le mo go ntsi mo go tshwantseng gore go dirwe gore ga e bua jaaka ga e supa jana gore majority of people ba re ba tlhoka medical aid bile ba batla gore makgetho a iswe go godimo ba tshwantse ba nna le kgatlhego ya gore a mme bone ba bone le gore go tharabolla selo se ke gore ba oketse makgetho ba go a oketsa go itlhakanya gongwe ga ba ka solve the problem e leng teng ya botsogo gongwe dio di ka siama mmagiriana ke re Tautona Boko o bua thata ka gona gore it's a human rights based government and o na super gona gore poverty is one of the problems tse leng gore di violate di tshwanelo tsa batho ke tsa gore yone dipatlisiso tse di tla supa gona gore a tse kgato mo gore ha ke tla dumela gore tota o tlhwahetso tsa kgato jaanong ke gore the public health system e be nna yone the choice ya Motswana mongwe le mongwe mo e leng gore le ene le matona a mangwe le mapalamente bana ba bone jaanong ba tla bo ba ya go dipateleng tsa puso Prof o amile ntlhangwe ya botlhokwa ya gore nako tse dingwe ka re dipatlisiso tse di dirwang ke beng gae gongwe ga di tsebitsia mme nna ke batla gore re ya tolosa gore go le gantsi dipatlisiso tse di tshwane tsa Afrobarometer ha ditla ra re ba buile le Motswana ohe a wena o itse ope go kileng ga buiwa le ene e be go nna le tsone dipelaelo kgotsa gongwe motho a ka batla go itse mo nakong ya gompieno gore how do we validate gore mme gone dipatlisiso di dirilwe ka mekgwa gongwe re ka re standard practice gone gore dipotso di tsamaile sentle go tlhotlhilwe sentle mo e leng gore le ha ke tsa ke na le tshologelo le tshepo e tletseng ya gore profo ga nna hela a ikakanyetsa gore go ha Batswana ba ka tswa ba kgatlhegela eng kana ba sa kgatlhegeleng ma nka paka jana gore re tsaya tiro ya rona hela ka tlhwaelo e go godimo ebile I can say without necessarily boasting gore re dumela gore we are one of the gold standards and if you go into the Afrobarometer website you will see gore we are the gold standard and we still pride ourselves re nga go bua hela gompieno ke papametse ke re come with any other research network e ka tlanka a methodology that supersedes what we have Orna lone is a robust methodology mme ra itse gore ga ngo tlhoka go nna le mathata mme re dumela gore sa dira ka go perfect mme
ra bo re tsamaile re ile ko re ile teng re ka supa le rona, we can put the map ra go supetsa gore re ne re le hakae ka gore ga re tsamaya jana re tsaya mo go teng contextual information ya gore ra bo re le hakae ka nako eo jam mo re ka go supetsang gore re ne re le hakae ka nako eo ga go na le dipelelo tsa gore gongwe ga ra tshela ditsela morago, mme nka go tlhomamisetsa gore ka ha re dirang ka teng, it's one of the best methodologies that we use, and we challenge ba ba leng teng gore ba ka tla ka the best that we can even learn from them. Jaanong ga re tla go bokhutlong ja puisano ja rona prof go mo gatelela botlhokwa tse dipatlisiso di tshwana le tse segolo bogolo jang tsone tse dipatlisiso tse re nang le tsone no ha se kae ka gone gore total access to health is a fundamental human right go re ga puisano ya rona. Ke dumela gore nna ke eletsa gore puso e nne e kgatlhegele dipatlisiso, not only tsa Afrobarometer, re na le tsone hana batho ba ka tsetse dingwe le dingwe tse ba na le tsone gore puso ya bone hela e nne evidence based policy making, sengwe le sengwe se ba se dirang. Mme ke maswabi ka gore e rile ga re ntsha dipatlisiso tse tsa rona bo bekeng e fetileng ka go University ya Botswana, re ne re laleditse Ministry of Health through assistant minister, mme ba ne ba seo ko, mme ke tsone dilo tse e leng gore ga gongwe ga re wele sentle gore ga re tlhoka batho ba e leng gore ke bona the main stakeholders ga ba nne teng, mme ba tshwanetse go nna teng. Mme ke ne ke re puso e ntšha ke sologela gore ba tla tsa advantage of this ka gore tota hela ebile this is talking about the previous regime, therefore they must take advantage of this to make sure that they correct things. Ra go leboga Professor Mogopodi Lekorwe a bua le rona ka gore ka dipetsiso tota tse leng gore ba di dirile bone e le ba Afrobarometer tse le supang jalo gore Batswana ba le bantsi o kare they don't have access to medical aid, mme go supa jalo gore mo dipatlisisong tsa bone ba leng gore ba buile le bone ba tlhalosa botlhokwa ja universal access to health, mme ebile ba bua gore ka go ntseng ka teng ga go thona ebile ga go phoso gore gongwe puso e ka simolola gone gore nya re ka dira jang gone go netefatsa gore go nna le letseno le la godimo go netefatsa gore Motswana mongwe le mongwe o kgona go bona ditlamelo tsa botsogo. Pencil Phuthego wa latela ka nako ya bosupa ka dikgang tsa Setswana. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago.